ڕۆژ باش و سڵاوین گەرم دەگەل دەمێ لە هەڵگەهاندنا کوردان کورد کونەکشن ژێرەژی دەنگی ئەمریکا ئەس دەخیلە شەمۆ هیڤیا دەمێن خۆش وەڕانیکەن ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين ايكو سرحاتي وبويرن لجهان دقامن بيك جهورين داخل شمو جفيري جي استوديو دنج امريكا لواشنطن دي سي ديت جلوب دبرنامج ايرودما اف بابت جوارا آماده کرنا اف کشوکیشا کوچ کاسپی و کنگرسی امریکی به ناوی فیزیکال کلیف چیه برسفا امریکا جبو درد مروانی لسوریا ناوروکی پانیل کی بو ل بنیاد روشلاتا ناوی لواشنطن اری کنگرسا امریکی چاوا دنیرتا کردان کارمندکی کاروبارین کنگرسی لنراتیا حکومت هرما کردستانی لره لواشنطن برسفه دیده مدو بابتن زانستی جوارا آماده کرنا و کلی نکانه بتر هیوین چاره سریه جنخوشین تنگ نفسی را پیدا دکا و چما لپایزی پلگندارا رنگین خود گهارن جبینرین بدو پیامین شاجوانا دکوین نوچک نخوش شاجوانا باجاری سینالونا لمکسیکو دگل قاچاقچین بنگو تلیاکان هاتیا کشتن سلاوین دوباره بینرین هیجا اگر کوچ کاسپی و کنگرس نگهشتن لافاتنه کی حتی داویا سالی قریزک آبوری دل امریکا پیدا بتن لکنگرسی مشتومر گرمن لسر برینا خرج کرنا حکومتی لسر برنامین نافخوا وین بروانی و هر وصا بلند کرنا ریجیا باجی سرک اوباما باور دکتن که هر دو آلی بری کریسمسی دی بگهنه چارچو وی ریکفتنه که لسر باج و خرجیه اوباما دویتن باجی کم بکت بتنی باجا زیده لسر دولمان دابتن او این دهاتی وان ده ساله که ده جه 250,000 دلاران زیده تر. اگر بو افجا کوچ کاسپی کنگرس دی کاری بکن لسر دیار کرنا خرجیا حکومتی. ئێستا کاتی کارکردنە لەسەر ئەوەی هەموو لەسەری کۆچین تا باجدانی ئەوانەی ئاستی مامناوەندیدا هەتیان هەیە هەر بە نزمی بمێنێتەوە ئەمە ئەوەیە کە ئابووریمان پێویستێتی و گەلی ئەمریکاش شایستەیەتی. سەرۆکی جڤاتە نوێنەران ڕێبەرێ کۆماری جانبەینەر دەبێژتن ئەو حەز دکەن دەگەڵ سەرۆکی کار بکەن چەندی ئەو حەز بکەتن لەسەر چارەسەریە ناڤنجی ڕێک بکاوتن. کۆماریەکان وابەستەی کاری پێکەوەین لەگەڵ سەرۆکدا بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنێک تا خۆ لە سەختی دارایی لا بدرێ. کۆماری دەبێژن بلندکردنا باجی لەسەر دەوڵەمەندا دێڕێ لە پەیداکردنا دەلیڤەین کاری بگرتن. ئەگەر هەتا داویا ساڵی ڕێکەفتن نەهاتەکردن ئەڤە 600 ملیار دلار ji بۆ خەرجیە بەرنامێن بەڕەوانیە و یەن نافخوا ji حکومەتê دەبێتە بڕین. شارەزایان ئابووری دەبێژن ئەنجامن ڕێکنەکەفتنێ دیباجا زێدە بتن لەسەر دەوڵەمەند و چینên ناڤنجی و هەر کەسێکی دی لە ئەمریکا و هەروەسان ڕاکەتنا دراوی دێ پەیدا بکەتن و ڕەنگە کاریگەریە خراپ بکەتە سەر ئابووریە جیهانێژی. ji ber encamên xirapên rêknekeftinê her kes çaverê diketin her du alî koç kaspî û kongres nermiyê nîşan bidin û ji ber danana bikin. Binyadê Rojhilata Navîn lêre li Washington panêlek ji bo jimareka taybetmendên Emerîkî rêxist li jêrnavê karîgeriya rewşa mirovanî li Sûriya û bersiva hikûmeta Emerîkî. Hevkar Sirwan Qaço li wer bû ev raport ji me re amade kiriye. شەڕی نافخۆیی لە سووریە نەتەنێ ئەنجامên سیاسی و لەشکری دەرئانیە لێبەلێ بە سەد حەزاران پەنابەرژی لە دوو خۆهشتیە. ڕێخستنên ئەمریکی یەن حکومی و نەحکومی بە هەوڵدانên بێراوەستان لە سووریە و وڵاتên دەردەورا wê dixebitin da alîkariya hemûlatiyên Sûrî bikin ku ji ber şer li serenserî herêmê belav bûne. Di vê derbarê de Enstitûya Rojhilata Navîn û Rêxistina Navnetewî ya Hawerçûn û Pêşxistinê IRD semînarek li Washington lê darxistin ku tê de gelek kesayetiyên girêdayî pirsgirêka penaberên Sûrî kirin mêvan. Ji wan kesên ku axaftin pêşkêş kirin balyozê Amerîka li Sûriyê Robert Ford, Mark Bartolini ji Rêxistina Amerîkaya alîkariya pêşveçûnê USAID û hin berpirsên din ku bi awayekî rasterast beşdarî alîkariya hemûlatiyên Sûriyê ne. Lê gorî jimareke raporên rêxistin û ajansên cuda, jimara peraberên Sûriyê ku reviyanê derveyî Sûriyê gihiştiye nêzîkî 450,000 kes. Ev penaber lê kampên cuda li Tirkiye, Libnan, Urdun û Iraqê belav bûne. Rewşa wan li gorî rêxistinên penaberan şerpeze ye û pêdiviya wan bi alîkariyeke lezgîn heye tevî hemû bi zavên rêxistinên navnetewî bi taybet yên Amerîkî.
پەیوانەی یارمەتی مرۆیی لەم کامپانەدا لە سەرووی ئاستی بارودۆخی پەنابەرانی جیهانیە. لەم کامپانەدا حکوومەتی تورکیا ڕۆڵێکی پۆزتیڤ دەبینێت. جی ئادارا ساڵا 2011 ده حتا نوها ژمارە پەنابەران بە ئاوایەکی دراماتیک زێدە بوویە. لێ ناوتەنێ لە هەندوور سووریە ژی هەموڵاتی ji قاد و مەیدانên şer reviyana bajar û devên din ku heta radeyekê aramtirin. Her lê gorî raporan nêzîkî 1 milyon û 200,000 kes di hundur Sûriyê de ji deverekê bo deverên din hatine guhestin. Ji destpêkê de hikûmeta Amerîkî bihêz beşdarî alîkariyê bûye. Beriya rêxistinên serbixwe û grûpên din yên kar Wezareta Derve dixwaze xwe bigihîne wan kesên hundir Sûriyê ku ji piştgiriya navnetewî bêparin. The military confrontation is ongoing. Bi hevçûnên leşkerî di nêvbera hêzên rejîmê û yên opozisyonê her berdewam in. Hêzên opozisyonê destkeftan bi dest dixin û ew destkeft rastî ne. Ev jî li demekiya çi nîşanên çareseriyên siyasî nexuyane. Lê li vê demê ku krîza siyasî û leşkerî li Sûriyê roj bi roj zêdetir dibe, civaka navnetewî çawa dikare karê xwe yê mirovahî berdewam bike. Amerîka dibêje pêwîst e civaka navnetewî rê li ber wan hêzên radîkal û kundirê bigire, ew ê ku dixwazin tevlî şoreşa Sûriyê bibin. Di nêrîna Amerîka de ev hêzên radîkal ku vê dawiye li gel şervanên Kurd ketibû nav şerekî giran li bajarê Serêkaniyê, dikarin di paşerojê de bibin astangeke mezin li pêş proseya veguhestina siyasiya demokratîk li Sûriyê. Amerîka mezintirîn welat e ku beşdarî alîkariya penaberên Sûrî di hundir û dervey welat dikin. Lê pirsa mezin ew e heta kîjan radeyê hikûmeta Amerîkî dikare hikûmetên din li herêmê û serenserî cîhanê razî bike ku ew jî beşdarî proseya alîkariya penaberên Sûrî li Sûriyê û li derdora Sûriyê bikin. Sîrwan Xurço, dengê Amerîka, Washington. Gelê bîneran gelek kes ji wana siyasetvanên Kurd jî bawer dikin hişta Emerîkiyan giringiya stratîjiya Kurdan nas nekiriye. Yan ew nevên piştevaniyê li Kurdan bikin ji ber welatên dorûber bi taybet Tirkiye. Belku ev siyaseta Koçka Spî Wezareta Derveya Emerîkî bitin. Lêgelo Kongresê Emerîkî çawa berê xwe didetin Kurdan. Çawa doza wan tê digehetin. Me ev pirsyar arasteyî karwan zêbarî kir. Karmendê nûneratiya hikûmeta Herêma Kurdistanê lêre li Washington. Herwesa ew berpirsê karûbarên digel Kongresê ya û pirsên akademî jî. Kongres wextê seht kete êkiş wan yarîkerê ku dewrekî giring heye Iraqê da Kurd e. Kongres wisa te têtîn te derê ku Iraq naete se çireka heta Kurd jî rolê xwe bicihneîne. Baş e. Kongres çawa Kurda têdgehî, çawa Kongresî, çawa Kurdistanê têdgehîtin. Kurdistan ew ji taban ji 2003 were ji ihtilala Iraqê were yabiya menteqeka stratîjî bi gelek nahiya ve. Ew heke tu bê sehkeya Şerq Awsat xirê Kurd دوري خوتين رولك جرينج هي نبجن Greater Middle East أو إك يدوي هكذا بيس حكاية سوريا دا كردة دا هكذا بيس حكاية تركيا دا كردة دا هكذا بيس حكاية العراق دا كردة دا تبيس حكاية إيران دا كردة دا سجفان شار دا ولاتت هني تقريبا تبيش شيء بيجي آغري بيفا أفريقيا آغري بيفا باشا أري كونغرس تشت الناس حكت قضية كردية أنجيب سفيكي والجريدن لا اتزانيتن كرد رولك جالك جرينجا هي المنطقة دا وخاصة العراق دا تتجهيتن كونغرس وسط تتجهيتن أنجي كونغرسمان هنا وسط تتجهيتن كرد أو النوين والشركر نوين مشكلات كان يعني حتى أنا وكا 2003 ولا حتى أنا وكا خو بقينا كا إرهابيين هات يكرن كوبنافي كردا أنجي بحكمة حرمة كردستاني وهمي قبا بشتفانا بوجدجي تيرور بهمين أحيابه. باشكا كانوان امتزانن كونغرس دا صلاة هاري مازنا لأمريكا لي مسالين سياسة درفا غريداي وزارة درفنا وغريداي كوچكا سبينا. تتشي متيب جهيني چاوا كونغرس دشيتن سياستك بيرو بكتنو بيشتا وزارة درفيان بيشتا كوچكا سبي ورن في سياسة برانبر في ملتيان برانبر في ولاتي بيرو بكن اگر ام نمونا كردا ورگرين. طبعا بشتي 2003 التهابط العراق دا عراق برافريكا نوصا وسياسة انجي ويريكا امريكا فيها بتشيتن
الفيري كونغرس مجبور بو رابطن دورك جرينج بدتا كردا تشوا دشيتن دورك جرينج بدتا كردا كونغرس بخو نشد شتن عسكري فرقة العراق دا انجي دورك مازم دتش كاد رابطن ضغطيل كابينة طبعا سرك اوباما كاتن يانجيك وزارة الدرفة مثلا تشوا درابي دورك جرينج ديا كردا ما قلت ستيت ديبارتمنت بري كان صالكا ابو انزي وزاره الدرفه قنصليه العراق فكا انجي كردستان منطقه كردستان فكا وزاره الدرفه هند باهمي فناجرت هند بجرينجي فناجرت امر بين شونا قلنا ما كونغرسي ما قلنا كونغرس ما ندخو اوكو ما نوكا كاكس كردي هي او بجني كردش امريكان كونغريشنال كاكس يعني تيما بشتوانيا كردا او بون وانا قلت قانون كاتا باسكرينت كونغرسي دا قلت وزارة الدرفة ام دي باريفي قنصل خانه صرف كاين اگر تو قنصل يبداني الويري ابو 2010 قنصل خانه امريكي هات دانان تشابو ابو كونغرسي ضغط وزارة الدرفة كريو هات يدان باشا كمان بابتك دي اوجي ام قالك جاري دي بهيسن حتى كرد جي قالك جي هاف بيرن كودي بيجن هطانها امريكي نزانن كا جرينجيا استراتيجيا كردار چندا تشد بيجي نخير كردستان طبعا هروج جوي فترة كردستان بتر تابونهان كرين بو دنيا همية كو منطقة استراتيجية إجبر چند سببك إيكش وانا أو كردار والله خويا هي ات منطقة دا وكما قلتي تركي سوريا عراق إيران كردا هروسا دوري خوينا روج برجانات دي قولي بي ريبورت النيل دارت كيفن كردستان يا سرب محرا غازة الفيري كردستان تشتكي هي محتاجي دنيا همية بيت بخو ببت او دنيا محتاجي وي نفطيه او بنوي عرديده اذا الفيري اوتوماتيكي كردستان بيتا منطقه استراتيجي بس اشتا امريكي فيت زان يعني امريكي امادنه فينا برشاف بقرن روج بروجي باشتره يعني اگر تبي صحكه بيشانكها كمعرض التجاري هابو بري هيفكه بار دو شركه امريكي بتنه تشومن افصاله 29 شركه بجدار بنتدا وروج بروجي باشتره يعني أزبج ما تأري أمريكا خر تزانيتن أنجي همي كونغرس ما تتجهيتن كردستان منطقة استراتيجية نخير بس باشترة قلق باشترة أغلبية تتجهيتن أغلبية زانيتن أف منطقة هنا يا كردي رولك جرينجة هي بلي بينران دكتور دبجنا نخوشن أزمة يعني تنفسي يعني نخوشيات دبجنا ربو دقال درمانا رجيمي بقرن حطا خوالبر نخوشي بقرن لهر چابتن تنگ نفس نخوشیکا سرانسری جیهانیه و گلک جارانجی نخوشی دکوجتن مخابن اف نخوشی بیک جاری نهتن برین لی چارسریا دمی هیا و کلینا که زانکویا تکساس رنمایی نو جنخوشان را دیار دکا رنگ انجام باش دیگر خوابینه زۆرێک لەوانەی تەمەنیان لەسەر و 18 ساڵیەوە نەخۆشی تەنگەنەفەسی توندیان مامناوەندیان هەیە و پیان گوتراوە ڕۆژانە 2 جار دەرمانی ڕەبوو بەکار بهێنن تەنانەت ئەگەر نیشانەکانی تەنگەنەفەسیشیان نەبوو. ئەو دەرمانی ڕەبوو لەناو ئامێرێکی پشوک دادانراوە و وەک پەمپ وایە دەرمانەکە لەگەڵ هەناسەدا دەچێتە ناو سیەکانی توشبووەوە و ئیدی هێدی هەناسەی کەسی بەکارهێنەر دەکاتەوە و هەناسەدانی ئاسان دەکات. ئەوەی تووشی تەنگەنەفەسی دەبێ بۆری و بۆریچکەکانی ناو کۆ ئەندامی هەناسەدانی تەسک دەبنەوە. هۆکار زۆرن بۆ دووچارە هاتن بە ڕەبوو لەوانە هۆکاری بۆماوەیی یان ژینگەیی وەک تەپوتۆز و ناسازی هەوا و دووکەڵ و یانیش گۆڕانی وەرزەکان و هەتا دوایی. رجیمە کابوتڤیا ئەسل دوو هەرم سپێدەیە دوو پفێن دەرمانی و ئێڤاریا دوان وەرگرم. ئەمە بەر لە بەشداریەکەی بوو لە توێژینەوەکەدا کە دەنێوەندی ئەکادمیایی تایدا بەشدار بوون لەگەڵ 300 کەسی گەورە کە تەنگەنەفەسیەکی مامناوەندیان هەیە. پزیشکەکان هەڵسەنگاندنیان بۆ نەخۆشەکان کردووە تا بزانن کەمترین شیانی بەکارهێنانی دەرمانەکان چەندن. قەدەری دەرمانی کۆرتیکۆسترۆید کو نەخۆشێکی وەردەگرت لە گۆڕاگرانیان نیشانن نەخۆشیە بوو چەند گەلک نەخۆشی لێ دیار بە چەند پتر دەرمان وەردەگرت. پاش ڕاگرتنی ڕێژەی بەکارهێنان پزیشکەکان تاوتوێی 3 جۆرە ڕێگەیان کرد بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشەکان. یەکی لە گروپەکان چارەسەری ئاساییان وەردەکرد بەشی دووەمیان لەسەر ئەو ئاستە ڕێکخرا کە پاش تاقیکردنەوەی پێشکەوتوی تەندروستی لەسەر هەناسەدانیان کرا و گروپی سێهەمی ژەوە بوو کە پێیان گوترا کاتێک نیشانەی تەنگەنەفەسیان تیادا دەردەکەوێت ئەو جا دەرمانەکانیان بەکاربێنن. ئەکامی ژەوە بوو کە گروپی سێم هەمان بەرەنجامیان هەبووە وەک دوانەکەی تر هەرچەندە دوا گروپ نیوەی ڕێژەی دەرمانی ڕەبویان بەکاردەهێنا.
گروپێ لە گۆڕا نیشانە نەخۆشیێ پێنجی ji سەدەی کێمتر دەرمان وەرگرت ji bilî wê jî encam kêmbûna tengnefesiyê bû li payîzê demê nexweşên azma pitir tengav dibin. دوا بە دوای ڕێنمایی پزیشکەکان فرانکچیدی بە ڕێشوێنە کۆنەکان ناڕوا بەڕێوە. Ez êk bifa dermanî spêdeyê heldikêşim, dirêjiya rojê ez başim. تۆ کاڵهۆن ڕاوێژی نەخۆشەکانی دەکا ئەوانەی تەنگە نەفەسیەکی مامناوەندیان هەیە تا سەردانی پزیشکەکانیان بکەن و بزانن ئایا ئەو استراتیژیەتە بە کەڵکیان دێ یان نا. ئەم توێژینەوەیەش لە بڵاوکراوەی ئەمریکان مەدیکال ئەسۆسییشندا بڵاوکرایەوە. چەند ڕۆژ کورد بن و شەف درێژ بن، چەند پەلگێن دارە ڕەنگên xwe diguherin û çend dar bixwe digel sermayê pitir pelgên xwe diwerînin. Egerçî ji kevin de egerên vê diyar da siruştî cîvanokî bin, lê sedemên wên zanistî jî hene. Li van rojan heta eger êk egerên zanistiyên guhertina rengê pelgên dara nizantin lê bawerî bi van cîvanokên berê nemaye. سێ نێچروان و سێدخوا بە دوو هرچێ مەزن کەتن لە ئاسمانە. ئەو سەرژێکردن و خوێناوی باری سەر پەلنگێن دارە و ڕەنگێ وان سۆر کرد. من بیستیە پەلگێدارە ڕەنگێن خوا دەگۆڕن چونگو خودێ حەز دکت هەموو ڕەنگا ببینێت و بێژێت کا ئەو چ وەرزێ ساڵەیە. Dave Sutherland siruştnasta li parka Boulder Mountain bîreweriyên zarokatiyê vedgeritin. Dayika min gote min bi şevê dema herkes razayî bin cin tên û wan reng dikin. Şirofekirina zanistî ji bo guhertina rengê pelgên dara weka cîvanokên sihriye. Çîrok li havînê dest pê diketin dema pelk kesik dibin bi saya rengekî dibêjne klorofîl ew tîşkê rengê rastexwe ji ronehiya rojê werdgiritin bo vejenkirina proseyekî dibêjne têkelkirina ronehiyê. Çend roj li payîzê Kurd bin pelk kêmtir klorofîl durist dikin û roj bo rojê rengê kesik kal dibitin heta ew dibite zer. David dibêjitin dema klorofîl ronehiya rojê dimêjitin ew avê jî ji erdê dikêşitin û karbodioksîd ji esmana û bi têkelkirina wan şekirê durist diket. Ew şekir alîkariya pişkivîn û geşekirina darê diketin û dema roj li payîzê kurttir dibin pelk zer dibin. Lê bi rastî rengê zer her di pelga de heye lê di nav rengê kesik da veşartiye û li benda rojên Kurd de dema pelk têr ronehiyê namijin ev ca zerî xuya dike. Zer ji rengekî durist dibitin dibêjinê karotînoîd. Ew reng gêzera portuqalî diketin û pelgên dara zerê zêrk diketin. Anku li wî demiya pelk nekaribin klorofîlî durist bikin û çunku rengê zer bi wizeya kêmtira rojê durist dibitin. Di pêra pelk sor dibin bi saya rengekî dî dibêjne wî anthocyan. Belê bîneran şajina Meksîkiya pîs salî di şerekî de di nêvbera qaçaxçiyên bang û dermana da û hêzên hikûmetê hat kuştin. Maria Susana digel benda qaçaxçiyan bû dema hatî kuştin. Hikûmeta Meksîko got wan termê Maria Susana Flowers Gamis bi rext vengekê vedît li divereka çiyayîn ku qaçaxçiyên bang û mixedrat li zehfin lê ew nabêjin ka wê bixwe çek li dijî hêzên dewletê bi kar înaye yan ne. Karbidestên hikûmetê dibêjin ew rastî otomobîlekê bûn, çekdar têde bûn û şer digel wana kir, xanim Maria jî têde bû. Maria li sala 2012 bibû şajina wî bajarê ku bandên bang û dermana lê bihêzin. Li meha şeşxizîranê Maria ketibû berêkaniyê digel heft şajinên diyên Meksîkî da bibitin şajina Meksîko lê wê berêkanî nebir. Berhal bîneran ev bû bernama me ya vê carê. Ji bîr nekin ev bername tê weşandin li ser marperê dengê Amerîka û me Facebook jî heye. Heta carekê dî û li hevgihandineka dî her şad û bextewer bin.